Rimi kap ta chui kam tai pau ping. NH37 economic blockade hapu khaira and samnala agitation ngabau haira. Tangkhul mayor ngalalong youth submit mapung phalak aina kazip haira. Laikyang Thor. Aja the Tangkhul Express we pau CHUNGSANGLA JAJO ina pami dalay pau ping may sa ina nganangramsa. Mobile internet ban kasama ku shock miyaka and some na economic blockade hapok haura chi haira. All Naga Students Association Manipur and some with 2022 to 2024 Legislative Assembly ka khani aya Tamay headquarter Tamenglong lipam haira. Gazip chile and some with constituent units in a subordinate bodies being bazang the agitation kasama haira gasa hapok lui haura da haira. State Sarkar ay na ensam na ajahon tarik magkadat harugtang Memorandum of Agreement shoy sa da Sarkar na zimik show pangatang wi alungli law and order condition yang laga internet connectivity mi haura kala assistant professors shaka hungchiko wi result shock mirror da mayang rock hairgsana ka state Sarkar na mobile internet ka kam atam aju wi tarik panga ay na tangda ka say sang lui haira. Agreement chili mushur to the ansam na Manipur Naga apam psychorally economic blockade ngavaw haira. Economic blockade chi akamang zin pungtharok aina hapokra state Sarkar na MOA chi otsak aina masashok rang lakha aina tangda blockade savara chi haira. Special drive aina Kuiga high assistant professors ping with result chila ajatai khaniwa alungli shock mirror the chief minister na tuimi high hondalai. Constituent units kala subordinate bodies psychorana economic blockade check-in lak aina yangsang mi khawai and some nanga kaw haira. Government officials kala yari nala maram phap tami da katom mi khawai and some na po haira. Lakabag Rongmei Naga Youth Organization the indefinite ban hapokaira. Internet data service ban samilui ka highway maringa pajiteda National Highway 37 Imphal to Jiri Road li economic blockade ayawe in hapokaira. Tangkhul mayor ngalalong TMNL we youth submit aya ukrul headquarters li mion haira. Itum kali leili kala ka chishong vada lai gi tui kui li rinda TMNL we zip china. Arihon Tangkhul we angaret kala ragra tamli Pa Kamaya, Nasakavai Ningrin Kahai, Maramli Rinda Gazip Hire. Submit Chili Ukrul Kanui Thought We Ningachang Maramli Hang Sang the Mangavala Kahai Mirin 21st century Mirin Wivang Ngaran Nigi Gichi Apong Shongfu, Sambangi Gichi Apam Kala Chingri Kahai Alungli Oktwingaya Gichi Pong Shok Hire. Ukruli basic infrastructure Shongfu Kamata power supply Machad the Kamikala Kathar Mangkavai Tere Hidakar Sai. Gala digital atamli oktuuda technological empowerment kala internet aina digital resources paida samgapang ningchanga kachi phong shoka. Town hiling phagwai apong entertainment facilities parks gyms eateries mall sports infrastructure ningachang mang maningla khangacha team lonely ngaki kachi apam Sang Sakai, Chiang so the Kanui taught the healthcare services Matada, some Gapangang so that mental health li Sakta Gakui Dakar Sayagaji Hangsang. Manglarin Wibang worshipping platforms that Ningjanga Gaji Hangsang. Kazip Chili Tangkhul Nagalong President David K. Shimrena Kayawasada Vazanga. Itum Winglay Kangakli Saikorana Sharukwipulungra Gaji Hangda. David K. Shimrena Kamatuili, Tangkhul Aina Mayte Ashi May now ni Maning Mana Gaji Hangsang. Tangkhul ay na maytay shimkur la siyang kai kawi alungli relationship laya gachila TNL na mushit kami maning mana gachila president china hangsang personal interest la tong kawai wivang itumi mashun mayor za pai mana da David K. Shimrena hang haira makamashung chili maham sangsa gachi hang da itumi atazan kaman kol washung kawai sai korana sharu kuisa da TNL president David K. Shimrena kasatsanga TMNL submit chili Reverend remember remind kahang itum na verewe aina ngapak tuig hai taran itum kamang mi yung sahawa itum we identity aina shit kasangli compromise masapay lakman da Reverend remember remind kasatsanga Reverend FR Dr. T.S. Dominic na kahang itum we atazan laipak maning mana itum we atazan itum na kapang kakwina kangachay kuira kawai katam gasha hina kamataya kaji FR Dominic nagsatsanga. Tangkhul Shinaw Long President Tingray Pi Lungher Washina Kangaja Timlon Kavanga Kui Maramli Kasatsanga.
kala itumwe alungli khangakai kahakka leida leigji hangda politics renu thermarin la shimku renu yari alungli zakashi leida klai ngarer kui khawai lungsan lak ina hot khana dakar sahaira da tangkul chinau long president na kazum sang Dr. Yui Mirin kapai na kasat kasangli lupa khanam corruption kala iti cha shili michang sada apong khami nepotism shimit mi phalungra gji hanga Kamushunga policies kala systems sem kawai ari atam hilak na da Dr. Yui Mirin kapai na hangsanga Ukrul MLA Sagaza Alfred Kangam Artana Kamatuili Kamushung Wivang Ning Shapalungra gji kasat sanga Tangkhul li saikorana kathan sakangai kala apong saikorali zog zisir laga akhli them kamataya arepa maklewi sagza maramli hangsangda itumwi angaret mathalak aina phapta da manga muiwa khawai hangsang Alfred na kahang itum apong da dai dali kathem theithang khamai ngadai da ot ngarutla ngadai ngaroka Lan sinrin wi maramli RN ranmung na kahang Tangkhul wi per capita income lupa thingmakamang aina leidalai ungzang teo hauda lokharer pangshapla teo hau Tangkhul nauping lupa shigijin mang themda lan sinrin wi thangmet watlak aina leidalai lan sinrin ngazan lak aina leidak lewi hi aina shokhawai khangran dakar sahaira da RN ranmung na satsanga Shorkar wi schemes aina contracts mangli machahan paimana itum khalatta wi aina khuig shok dakar saya kala chiwiwang itum wi shom chirin leishap leida ranmung na hangsanga Saglak aina leidak lei atam hitran itum wi angaret saran varan theikhida manga muiwa khawai ningrin aina TMNL na submichi rungkhami gsana Acha gajang CM na therkat kami ghai ukruli open gym apam ngachemi hair Rido open gym ji Ukrul headquarters wi aina kilometer thada phanga shikagata marung ukruli hainik sana abam ji tana haugada yarina open gym kasing masam ka phangwebang ka somtangwak khwiwami ka haina maram ji former national football star Somatai Shaiza gala ramnau pingna yangsang laga open gym ji KK leishi phanit crown ka somtangli haimi haira open gym relaunch kasali royal gym ukrul wi athletes pingkala instructor Robert Meite atumna akap shichinjithei More Shong State Security Force di kuki militants ne ambush kasa pau samanga SDBO Chingtham Ananli sakatat ochot wi aina state na morally reinforcement teams juhok sangli kuki militants ne ambush kasana jidalai ambush jili IG zone 1 tempting ngshangwe personal escorts katumli naumai aina kap Zahawa Ochochi Tuesday tang Sinam Village Tengnabal District Pamli ngshun pungkutum shikli gshokna Saza gahaiji gchainau Imphal West District Head Constable S Twikavang Constable S Sikharjit Kala Constable L Bangkim Singh Atumli Raj Medicity li nghdale Police na gahang security convoy IG Zone 1 tempting ngshangvu DIG Range 2 Jogesh Jandra Haubijam SP Kakching Vigramjit SP Thobal Soji Dananda Kala Additional SP Operation Thobal Wangkomba Ogram Chana Thanda More Vauki de Zatkasana Convoy Ji Additional SP Operation Wangkomba Ogram Chawi Garina Risada Kuki militants Pingna Kapungshong na Naumai Tarakashi Bulletproof Gari Chili Kapshana Chiwe Aina Knini Shi Minute hangmati da phanga shika ngakap ngorok da chili mi sagzai nang soda police kari kai khala marhawa da hang Moreli Manipur Security Force na Myanmar we mi thomrada khani tukhi hair Aya More Market Colonially Search Operation wada chili kuki hangmati da mati tukhi Chiwing Chaili Thomrada Khani Burmese origin Gasasai Aja Hontang Moreli SDPO Chingtham Ananli Kaptat Kahai Ochot we aina Chekchin the Special CDO Manipur Police Assam Rifles Border Security Force with team na Operation Kabaksana SDPO China Helipad Inspect Sagasali Kapkazana Ochot Chikuki militants li Ningmong the Ayat Tukui Kahai Pingchi SDPO Kapkatadi Zangam Zangkala Taikui Kabai More Police Station in Misanghai Lakavak More Police SDPO CH Ananli Kapkatat Ochotli Makamya protest rallies at Haira Ideal Girls College Akampat Relief Li Pamnakle Shashana Rally Chili
Sharukuida, Morelli State Forces Matame, Hai Kavai, Le, Chin Cookie Militant Operations Ngasam Chow, Ngasam Ngasak Kavai Pohai. Akampat Relief Lipam the Kalay, Ping Kachunga, More in a church and we mina. Religi Akampat, we ain't a hawk the Laklaubung Bridge Imphal Vashunga. Chili State Police Nang Somia. Rally Chili Gazang More we me Akana Shorkali Ningyang Mukung Pong Shokta authorities na Kika Masa Marajaga Yarin and Lay Wevang, Nger Hauga Kichi, Hangsanga. Let Luida Churikam Diabawing. NH37 Economic Blockade Hapukaira and Samnala Agitation Gabao Haira. Tangkhul Mayer Ngalalong Youth Submit Mapung Palak Aina Kazip Haira. Aju Pau Hen and Changhaira, Pau Nadak Lane to Zai Correlate Kamahaya Zimik Shong Sasereno.